Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dobrodošli, dobro večer svima u Live Arab Balkan. El Nur, assalamu alaikum. Ali, evo ga moj brat Ali Ekber. Ajde da otvorimo jedan live, iako sam umoran, brate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brate moj. Jesi mi dobro, brate? Alhamdulillah. Dobro sam, ako si mi ti dobro. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ako si ti dobro, ja sam dobro, alhamdulillah. I to tako treba da bude između braće koja se poštuju i koje idu zajedno, koje su ista duša za poslanika i za Ahlul Bejt alejhimu selam, a ne jedan drugog da ganjamo i da kažemo za jedan drugog ovako i onako kako pričaju malo svugde, jedan za druge. Katastrofa, boga mi. Oni su otvorili tu temu, jel? Ne kažem ti ovako generalno pričam, na primjer kada vidiš između Sunija i Šija kako se ponašaju jedan između drugog, kako se ponašaju Šije između njih, kako ljudi pretežno lažu, kao ova pre što je počeo da laže na moj račun, kako se zove ova što prati Sistanija i tamo ramenaje i kaže da su oni Marađa. Marađa. Brate, oni su im dali viši nivo nego imamo, brate. Sa tim Binksom sam baš pričao par puta i nije se ovako obhodio, mogu ti reći. Zato sam mu pisao da nije dobar večeras. Pa počeo da laže na moj račun otvoreno i zato sam prekinuo priču sa njim. Kaže, viče ti mrziš narod dole Iraka, rekao da mrzim narod. Viš take stvari i to sam počeo da reknem, posljedno sam rekao ahmo, ili ćemo da razgovaramo kao ljudi, ja odavde bežim, ja sa lažovima i sa ignorantima ne diskutujem. Ahmo je još okej, možeš s njim razgovarat, nego kad ima ovenih. Dobro, Binks, ja ne znam što mi je, inače dolazi on ovdje i kod nas i jednom sam ušao kod njega kad je baš pitao u vezi 12 Mehdija i bio je pristojan, mogu reći, ali večeras nešto ga drma, brate, možda leko je popio nešto, ne znam. Drma ga, brate, kad mu dođe ispred, kad mu dođe Allahova istina pa ga drmne, znaš, ko struje kad ga drmne pa počne da kuka, strah ga, vrti se. Vrti se isto ko riba kada je pecaš. Gle ovo budal. O moj Bože. Ima... Da ga mutam, a? Neka on misli, mi nismo šije, Nur Face, to tamo kod šija prodaju, tamo u njihove tamo džamije, u škole njihove tamo prodaju te žene, puste žene koje nemaju čoveka, koje nemaju para, koje nemaju da žive, preživljavaju i uzimaju ti baš merađe po fauzima i prodaju te žene nevine, otvorena prostitucija u islamu, dozvoljena prostitucija. Mogu da razumem no face on, u pravu si za te stvari, nema kod nas take stvari, hvala Allahu. Mi imamo imama al-Mehdija, Haima, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Imam al-Mehdi i on je onaj koji nam kaže šta je haram i šta je halal, a te baš stvari koje radu po Iraku i po Iranu, malo svugde po islamskom svetu, to je među kako da ti kažem, kako da se objasnim. Poganije su to
Poganijast, stvari baš može tako, može, što paganijast. kvare sliku islama. Mi nemamo ništa sa tim ljudima što tvrde da slede Ehlul Bejt, a čine suprotno od prakse Ehlul Bejta. Oni su učinili muta brak poput prostitucije, da mogu ljudi da se žene i udaju na sat vremena. Daleko je to od šerijata i zakona Da. povodom muta braka. Dakle, ne može bilo ko sastaviti muta brak bez dozvole imama, alejselam. Imam koji je određen od Boga. Sve drugo je batil. Imam el-Mehdi, kako da prepoznamo imama el-Mehdi, kako da prepoznamo imama el-Mehdija, no face, no gain. Prva stvar, treba da se dokaže da je on imam el-Mehdi. Druga stvar, umjesto da tražite kao ceo život što su vas učili da tražite Dejjala predat nego što tražite imama el-Mehdija, to morate da zamenite tu mišljenje to i da sami sebe, svoj život preuzmete u rukama, a ne da stavite u rukama ljudima koji su uzurpirali veru, koji su pervertirali veru i koji su danas došli do toga ignorancije da su ljudi počeli da sami sebe, svoju veru predstavljaju sa svojom mukom od muke drugija koji su vam stavili u srce mržnju prema poslaniku i Ahlul Bejt alejhim selam. Ali Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi i sve zna i sve će da na kraju krajeva svako će da plati za sve laži. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, istina je izašla i laž je nestala, jer laž sigurno nestaje. Zato, brate moj, Ali, ako imaš neki, baš pričali smo pre o hadisu koji si hteo da nam ja htio sam da podelim baš podeliš na njihovom o stvari koja govori o testamentu, kako su, na primjer, za vreme Nuha alejselam, odnosno nakon Adema alejselam, kako su ljudi čekali namjesnika Božjeg i koji je to bio kriterijum prepoznavanja Božjeg namjesnika. Da. I tu postoji jedan hadis koji se prenosi od imam Džafra al-Sadika, mir neka je s njim, Abu Abdillah, koji je rekao: zaista je Kain prišao Setu, mir neka je s njim, i rekao mu je: otac ti je dao od znanja koje je imao, a ja sam bio stariji od tebe i imao sam više prava na to znanje od tebe, ali pošto sam ubio njegovog sina, rasrdio se na mene i tebe je pretpostavio meni, dajući ti to znanje. Kunem se Bogom, ako ikada spomeneš išta od znanja koje si nasledio od oca, kako bi se hvalio predamnom i pravio se da si bolji, ubiću te kao što sam ubio tvoga brata. Tada je Set sakrio sve što je imao od znanja koje je stekao, sve dok ne prođe stanje Kaina i njegova vlast. I zbog toga mi praktikujemo tekiju, jer imamo primjer u sinu Adamovom. A Set je u tajnosti obavestio svoga sina o zavetu. I pošto je Set predao oporuku svome sinu, tako mi Boga, sunet je postao da se oporuka prenosi učenjaku do učenjaka, i oni bi svake godine na jedan poseban dan otvorili oporuku i govorili o tome kako im je njihov otac dao proročanstvo i radosnu vest o dolasku Nuha, mir neka je s njim. Dakle, od Adema alejselam dolazi namjesništvo, hilafat se prepušta se Setu, mir neka je s njim. I Set ostavlja oporuku gdje imenuje sve namjesnike do Nuha, do Noe, mir neka je s njim.
I na taj način vernici bi sledili onog koji je u oporuci, koji je imenovan. I na osnovu Ehlul Bejta, zakon prepoznavanja Božjeg dokaza, ili ti u ovom slučaju Mehdija, jedan od kriterijuma jeste testament. I to šije danas odbacuju. Šije danas govore za sebe da sleduje Ehlul Bejt, ali nemaju testament. Čak iako u njihovim knjigama se navodi testament, oni ga negiraju. Subhanallah. Dok je oduvek bilo imenovanje prisutno i obavezno, to je jedini način prepoznavanja. Isa je imenovao Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi imenuje javno imam Ali alejhi selam i ostavlja testament u kojem se spominju 12 imama i 12 Mehdija. U drugim hadisima od Ehlul Bejta alejhi selam prenosi se da niko ne može da potvrdi testament, odnosno oporuku, osim zakonitog vlasnika. U suprotnom, ukoliko to učini lažljivac, Allah subhanahu wa ta'ala će mu skratiti vek, odnosno učiniti da umre. I to nalazimo samo po sebi da je čudo. Od Isa a.s. do Muhammeda a.s. ima 600 godina. I niko nikada nije potvrdio da je on Ahmed ili ti utešitelj, osim poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi. Subhanallah, brate, kad pričaš o Nuh a.s. kako su ta testament Nuh a.s. Adem a.s. je imao testament i u testamentu ima naracije u Ehlul Bejt da kod Nuh a.s. su jedan put godišnje testament vadili i da su izgovarali ceo testament do Kaima, do Abdullah. Subhanallah. Ima naracija od Ehlul Bejt. I brate moj, da svi poslanici danas očekivali su ovaj dan. Očekivali su da dođe Imam al-Mehdi, da dođe Kaim, onako će da se digne za čovečanstvo, a ne za šije, ni za sunnite, ni za kršćane, ni za jevreje. Onako i dolazi sa znanjem 27 znakova. Da je došao ne samo i za budiste, i za agnostike, i za ateiste, i za celo čovečanstvo koje ima malo duše i vjerovanja u poslanika, u Allaha subhanahu wa ta'ala, u Isa, u Musa, u Budu, u Krišnu, u bilo kako ime da im daju. On ima najlepša imena, on je jedan. On je došao za sve ljude, za celo čovečanstvo, protiv Iblisovog vladanja. I danas je došlo to vreme. Danas je subhanallah došlo to vreme i ljudi, na što pričaju ljudi, neke sitnice, a ne klanjaju. A oni ne klanjaju. Ba brate, alo, budi se, dosta je bilo, do pre su klanjali, 2 milijarde ljudi klanjaju i šta se dešava po muslimanskom svetu? Muslimane vredi ništa ne vredi, pa klanjate vi još 2000 godina. Ako ne dođete ka imamu al-Mehdiju i ne uzmete njega kao imama, umirat ćete kao ignoranti, kako kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kako kaže Džafar Sadik alejhi selam, kako kažu svi Ehlul Bejt, ko ne prepozna imama svoga vremena, umire kao u doba džahilije. Šta je doba džahilije? Ali neznalica, period pre Islama. Period pre Islama, to znači da period pre Islama su se klanjali kamenju, štipovima, kamenjima i bilo čega što su radili sa svojim rukama. Tako ljudi se klanjaju, možda nisu tu ti kipovi, to sve, ali se klanjaju ljudima koji ih vode u pakao. Klanjaju se ljudima koji nisu od Allaha subhanahu wa ta'ala određeni. Ima baš i Kur'an govori o tome i hadisi od Ehlul Bejta govore o tome.
Navode se da ljudi slede nekog učenjaka, ljudi daju prisegu na vernost nekom učenjaku, daju bejat. Da. I oni nesvesno čine širk, oni nesvesno obožavaju tog šejha. Sama ona pojava kad kažeš kako je ovaj dobar, kako ti se već dičiš njemu, a kamoli da mu daš bejat i da mu se pokoravaš u svemu što ti on zapoveda. I samim tim pokoravanje namjesniku jeste obožavanje Boga. Pokoravanje Muhammedu jeste ibadet. Ali pokoravanje nekom random šejhu koji nije određen od Boga, to je širk. To je ono što vas odvlači od Allahovog puta. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kuranu govori da će svaki narod ustati sa svojim imamom. U Kuranu imamo imamin mubin, čisti, jasni imam. I imamo ove koji vode u zabludu. Ima sura Al-Nisa 59. ajet, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, slijedite i ne slušajte Allah subhanahu wa ta'ala poslanika i oni koji držu vlast. Ulil amr se kaže na arapskom jeziku. Yeah. Oni koji kažu što kažeš ti, danas se ljudi nesvesno klanjaju šihovima u džamijama, ili se klanjaju predsjednicima, ili se klanjaju kraljevima, ili se klanjaju drugim ljudima koji kažu da su poslanici, a koji nisu poslanici, ili Mehdi. Ima dosta ljudi koji kažu da su Mehdi, ima dosta ljudi koji kažu da su Isa a.s. Ali, brate moj, nije do sad rekao da je iz testamenta, kao što je sunnat Allah, da je ta testament, što si rekao pre, testament je čuvat od Allah subhanahu wa ta'ala. Niko ne može da kaže da je iz testamenta, osim onoga koji je u testamentu. Osim ovoga čoveka, Abba Sadik Abdullah Hašim, alaihi salatu wasalam, kajem poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam. Pravi papa, poslat od Isa ibn Merjem, alaihi salatu wasalam. To je ta razlika, brate. Baš kaže naš imam, kaže ovako. Vičeri, koja je razlika između naše vere i druga vera? Če naša vera je, brate, živa vera. Yeah. Naša vera je živa vera. A ove ostale vere su sve mrtve vere. Lako je verovat čoveku koji nije više tu. Lako je verovat Isa ibn Merjem, alaihi salam. Lako je verovat poslaniku Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A još plus, lakše je verovat u njega kad imaš hadisa i suneta i različitija škola koje samo biraš koja ti paše tebe. Hoćeš ovako, hoćeš onako, paše što ti treba. Hoćeš malo u Malik, moraš u Hanefi, hoćeš malo u Hanbeli, hoćeš malo kod Šija, hoćeš da bineš polu Šija. Biraš. Haus, brate, haus. Salam alaikum, Amer. Assalamu alaikum. Kafe haluke, Abi. How are you, brothers? God bless you. I miss you, bro. On je na arapskom, jel? Da, to je brat koji je tu sa nama. Pričao mi je Fatima o njemu i ne razumijem što priča, ali znam dosta. God bless you, brother Amir. God bless you. May God bless you with everything what is good for you. May God protect you and keep you strong. Alhamdulillah, rabbil alamin. I tako, bratska moj, si vidio šta pričaju, sve što je ovaj jedan drugog proganja i ovaj jedan drugog pričao, sve što je njemu drugom. I dođe plus kaže, još plus laže na naš račun, znaš. A to ne može da prođe kod mene. Moraš ti da pričaš sve, okej, nije nikakav problem. Donesi ako imaš neku istinu da pričaš, a da lažeš i to plus direkt, ja tu on laže u moje ime, brat. Evo ga, moljac. Bojane, volim te, Bojane. Evo ga, naš Bojan. Sad će Antoni, salam alaikum, Ezoterija, salam alaikum. Ako imate neko pitanje ili nešto da vidite od nama, da znate,
Bujrum, izvolite. Salam alaikum. Brat Ezoterija je uvijek tu i uvijek nas sluša, nikad nas ne vređa, Boga blagoslovio, makar je, kako da kažem, makar sluša i pošten je, kako da kažem, ima respekt. Bez obzira što mu je možda nešto strano ili čudno, ali opet tu je i ezoterija, imamo i dosta toga ezoteričnog u našoj davi. Tako da ti savjetujem da čitaš Golav Duvaje, znači ćeš mnogo toga što bi ti sigurno našao prijatno tebi. Salam alaikum, Dajđa. Salam alaikum, kako ste Raja? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ako si ti dobro, brate? Alhamdulillah, dobro sam. 12 sati pa vidim, Dajđić mi poslao nešto, rekao šta je sad ovo? I onda uključim, ne vidim dobro našno, pa na pameti, onda vidim tvoju facu, rekao super, baš nismo se dugo vidjeli. Odavno se nismo vidjeli. Odmah skočio. Jer putujem okolo po ovim tuđim kanalima, pa znaš, pa se njima javljam, šta ću? Bio sam zauzet, dosta sam bio zauzet ovo zadnje vreme. Hvala Allahu, pa više brat tu radi ponekad, Jan ponekad radi on live. Neka si, nema veze, znaš zašto radiš, nije dobro. Alhamdulillah, malo sam i umoran večeras, pa hajde da vidim, baš sam rekao danas, ali hajde brate, možda kasnije jedan live, ali sam umoran, brate, putovao sam pa mi san mu fatio, ali morao sam da otvorim da ispoštujem brat. Malo te ima njunjalo, kako mi je Dajđić, što ima li? Alhamdulillah, dobro sam ako si ti dobro, brate, moj Dajđa, prosti. Kako si mi ti, jel sve okej? Jesi ti umoran? Ma, i umoran i trpim svoje probleme koji uvijek, ali eto, ajde, proći to sve. To je samo tijelo. Bitno je da je duša zdrava. Kaže Isa ibn Merem a.s. viče, kaže ovako, ako čovjek hoće da izraste, mora da bude testiran. Kako testiran? Tražiš od Allaha da imaš strpljenje. On ti pošalje, vrate, neke testove. I ti, ako u te test nisi strpljiv, onda će da ti pošalje druge testove. Pa poslije vidi da nemaš strpljenje i stane. I poslije ti čudno šta je ovo, šta se dešava, nema nikakvo iskušenje, nema nikakav test i to. I opet tražiš od Allaha sabor. I opet je Allah subhanahu wa ta'ala pošalje test. I opet da li ćemo da prođemo ili ćemo da ignorišemo ili ćemo da panemo. To je sve do nas poslije. Ali mi smo testirani za svaki čovjek, insan, kad vidiš nekog koji sedne pored tebe i nešto rekne, neku riječ, ti si testiran. Kako ćeš odgovoriš? Ko što brat reče, dosta ezoterike ima u našoj davi, to riječi, kako se na engleskom kaže spell, spelling. Imaju jako veliku moć. Dosta da negativna energija sjedne pored tebe. Da te odmah izbaci iz kolosijeka. Ja radim jednu stvar koja je možda čudna i ne znam sad koliko to ovako zašire, ali ja uvijek zamislim jednu kuglu od svjetlosti oko sebe ili oko svoje žene, oko nas, recimo, kad idemo negdje. Tako da nas ne mogu zli dusi dotaći. Ono što bi naši stari govorili u rokljivo oko ili tako nešto. Pošto malo čudno izgledamo, drugačiji smo, jel? I to, pa onda ljudi često bace pogled naš, gledaju sa strane. I ja samo napravim to i odmah mi je lakše. Kao da sam ih odbio, ne znam kako da ti kažem. Isto ko da su anđeli uvijek sa mnom i da me čuvaju. To mi je ta neka furka u glavi još od malena. Sam to tako nešto čitao, nemam pojma nigdje nikako,
Vjerujem mi da radi. Barem meni sad. Eto, nek drugi ko slušaju mogu zamisliti sebe u tako nekoj Pa ima situaciji. toga, ima to što kažeš ti, da zamisliš tu energiju oko tebe kao protekciju od lošija ljudi, lošija energija, lošija stvari koje su oko nas, koje se dešavaju, koje te napadaju ili ono što kažu, ene otišao noko. Ili deca, na primjer, kad vidiš dete plače, otišao noko. Da. Dova i ahli il-bejt i auzu billahi lanatullah min ash-shaytanir rajim, Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed ala imam al-mahdin wa sallimu taslima. I što kažeš ti, tu protekciju staviš oko sebe i tebe ne može niko više ništa. Imaš imama, brate, mi smo na konje. Pazi, naučnici su izmjerili da naša ljudska aura se vidi znači na 22 metra ako si u normalnom stanju. Što si ti jača osoba, ono što kažu Mahatma, što ti je veća duša, što si jači, što si bolji, to ti je ta aura veća, jača i ogromnija. I onda ti ljudi trče ka tebi. Ali šta rade, onda te crpe to iz tebe, jer oni nemaju. I onda uzimaju to, iako ne znaš da se odbraniš, ne znaš da se pomakneš, možeš da crkneš. Padneš na njihov rang, na njihovo stanje. Da, padneš na njihov nivo. Oni te vuče, oni te ne crpe, to je oni, brate, energiju. Nego, kako ćeš, što sam ti rekao pre, kako ćeš ti da odgovoriš njemu? Ako ćeš da mu odgovoriš negativno... On to ne zna. Nesvjesno oni to rade, razumiješ? Nije da on sad ide namjerno, nego... Ima što radu svjesno, ima što radu nesvjesno. Pa ima oni što svjesno rade, ali ti te možeš prokljuviti ako si ti malo vjernik, odnosno ako imaš malo duhovnosti, možeš vrlo brzo provaliti ko je zločin. To ti ne treba da odeš u zatvor. Da, razumiješ što ću ti kažem. Aba Sadik a.s. izvinite što vas prekidam. Aba Sadik a.s. je spomenuo kad su ljudi počeli sa onim antihrist i tako dalje. Kaže, ja njih razumem, oni ne znaju bolje od ovoga. Pa da. I stvarno, neki ljudi ne znaju bolje, osim da te vređaju, osim da... Evo, na primjer, malo pre što je brat Admir doživio, lik laže otvoreno na njegov račun. Ono što on nije rekao, kaže ti si to rekao. Takvih ljudi ima na pretek. Ali ja to samo makneš ga, rekneš mu ti ja stojim što neđe da razgovaram. Kako kaže Ali ibn Abi Talib alejhi salatu vesselam, kaže ignoranta ignoriši. Ja. Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Bouba, frérot, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup, barakallahu fikum, Dieu te bénisse mon frère, God bless you. Ima čak i onaj hadis od imama Ali a.s. kaže, svaki put sam izgubio kada sam se raspravljao sa budalom. Upravo. Imam Ali a.s. Da, brate. Da, je odlično, to moram zapamtiti. Koliko sam ja vremena potrošio na takve. Hajde da budemo sad, evo ima sad malo, sad dolazu ljudi polako. Sad baš pitanje je dobro, kako ćemo da prepoznamo imama al-Mahdija? Koje stvari imamo da bi prepoznali čoveka koji je poslat od Allaha ili poslanika ili sudiju, kako kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Aba Sadik alejhi salatu vesselam, ili messengera. Kako ćemo da ga prepoznamo? Kako je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako je došao Isa ibn Merem alejhi salam, kako je došao Musa alejhi salam, kako su došli svi imami i poslanici. Koja je faza, na primjer, ta sunna od Allaha koja se ne menja? Kako ćemo da prepoznamo, osim to je ta ključ i ta protekcija od Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je rekao Ali ranije, koja je čuvana od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je mnogo bitno. Uvijek isti broj, jel tako?
telefonski broj. Božji isti. broj se nikad ne menja, da. Da, Uvijek to je- otac je rekao. Ja, Evo imamo 3 stvari, hoćemo svaki po jednu onda iznijeti. Hajde jednu prvo ti izvoli, brate. Eto, znači prva, ajde koja je najbitnija jeste da te priješnji imam, hodža ili kako se rekao sudija ili prorok da te napomenuo, da te znači predvidio imenom, zapisom nekim i svaki od njih koji dođe mora da se prijavi i kaže mene je taj i taj tu i tu spomenuo. Ja sam spomenut na tom jeziku tada i tada, ja sam taj, znači to je prvo pravilo. Eto, ako sam nešto možda krivo rekao. To znači- Pravo si, to je to, mislim, testament ili ti oporuka, Testament, ili ti, možemo reći, na primjer kao što je Imam Ali a.s. imenovan javno na Gadari Humu, usmeno. Ali u Kuranu se navodi da mora da nam se pripisuje da ostavimo oporuku, odnosno testament na arapskom vasijet. Surat Bakara, 180 ajet. Ja. I to je jedna obaveza, kaže, ukoliko ste mutekin, bogobojazni, ostavit ćete testament. I sad pojavljuje se jedna stvar kod muslimana danas, što oni ne znaju gdje je testament poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi. I oni smatraju da je nema, da je Omer to sprečio. Ne samo to, oni misle da Muhammed nikad nije to napisao, a pazi, takva jedna veličina od čovjeka da ne napiše tako nešto. To je toliko suludo. On nam donosi Kur'an i Kur'an nam govori da ostavimo testament. I Kur'an isto govori o vernici, zašto govorite ono što ne radite. Kakva ovo kontradikcija, dakle njihov poslanik ne radi ono što govori, ono što propoveda. Da. Dakle, mi ne verujemo istog poslanika u tom slučaju. Naš poslanik Muhammed, mir neka je s njim i njegovom porodicom, jeste ostavio testament. Jedini testament prisutan u svim zbirkama hadisa naći ćemo gdje se spominju 12 imama i 12 mehdija nakon poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi. I sad u drugim hadisima se spominje da prenosi se od Ehlul Bejta, od porodice poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi, da niko ne može da potvrdi ovaj testament osim zakonitog vlasnika. U suprotnom, Allah subhanahu wa ta'ala će mu uskratiti godine, odnosno učiniti da umre. Dakle, samo po sebi testament jeste zaštićen. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve alihi je došao na isti način. Kad je došao ljudima, da, i rekao je Isa me poslao tako. Ja, u Kur'anu govori o tome da je Isa alejhi selam donio radosne vesti o Ahmedu. O Ahmedu, da. I kada je Ahmed došao, oni su govorili da ovo vrađbina, jeli? Negirali su Ahmeda. Imaš u evanđeliji od Barnaba, tačno objavljuje ime Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naišao sam na jedan, čini mi se da li je aramejski prevod bio hebrejski, Muhammedan u pesmama. Salam alaikum, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali Sultan, how are you, brother? Thank you so much. Alaikum salam. Bless you, bro. Lion, Ali Sultan. Salam, brother. Da, neki dan sam naletio, čitao sam nešto o kopticima, agnosticima i to. I pošto pokušavam već godinama provaliti, pismo nam je skoro slično, glagoljica i njihovo. Možda da ću za 2 mjeseca početi čitati to šta su pisali, samo sad normalno kontekst se gubi, svako malo nije uvijek isto, ali ne znam, ne bavite se tim. To je nevjerovatna stvar kako, a to je ono kad sam pitao, ne znam jesi ti Ali sjećaš ili je Jan to rekao, im govori, kaže, pitao sam oca da mi nešto kaže o to. I on govori, da, armenski,
naš, znači glagoljaški, i spomenuo je Abisiniju, odnosno staru Etiopiju, i još jedno mjesto, sad zaboravio sam na koga je tačno mislio, da smo svi koristili isti jezik, odnosno isto pismo, sad ne jezik je... Jan je to govorio, spomenuo je, evo. Da, i onda sam isto krenuo, bravo, sjećaš se da je Jan je bio, da. I onda sam baš krenuo gledati potom i sad tražim, stalno čeprkam. Čim vidim slovo da me posjeća na nešto, odmah gledam. Jel ovo R, jel K, jel ne znam, jel B, jel nešto tako. Nego mi smo stali na drugom. Naučit će si to brzo. Nego mi smo stali na drugom, jel tako? A to ovo znanje... To je sad, na primjer, kada je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja sam Ahmed u knjigama od Isa ibn Merjem alejhi selam, to znači u testamentu starom i novom testamentu, i kada je rekao to, ta put su ga većina Jevreja koji su znali da je testament ključ za Božijeg poslanika, su prihvatili njega kao poslanika. To je već bilo u Medini, da kažemo, pošto u Meki, on je 13 godina u Meki radio davu, ali krijući davu, i ta put je složio ljude, vernike, vrlo malo ljudi je počelo da veruje njemu, jer nisu bili podučeni sa tijem oko testamenta i te stvari. To je bilo džahilija, totalna džahilija, nisu znali ništa. Tajna do... Da, i on je poslije otišao, uradili su hidžru prema Medini, i ta put su se spojili jedno 313 vojnika, i sa tija 313 vojnika je vratio se i preuzeo je Meku. I tako dalje, ta istorija. Pobedio je bio na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Bitka na Bedar, ja. Da. A to druga znači prva, testament. Ja. To je prva, da. Testament. Druga stvar, verujem da je to najviše privuklo Bojana, a to je divine knowledge, ili ti nadahnuto znanje. Verujem da je Daidža primetio kod Abasadik alejhi selam ovo nadahnuto znanje dok je gledao njegove predavanje. Kako neću, kad godinama pratim, tražim stvari, onda mi čovjek, kao što je on, ispriča istu stvar koju sam pročitao, ne znam, u Mahabharati prije 10 godina. Znaš, staneš i gledaš. Sve skupio, Ma da, mislim, kao neko, ali sasvim izbaci lagano stvar koju ja znam da je mislim, vjerujem da je istina jer je napisana, pročitana, znači, u meni je, znam je. Ima dosta, što si rekao, ezoterike i to, i stvarno vidiš da čovjek zna o čemu priča, da nije izmislio ili napravio neki koncept. Slušali smo one gluposti, može li bez telepromptera, može li kao treba mu teleprompter da priča i tako te stvari. Koji teleprompter, o čemu? Pa nije on američki predsjednik. Jako zanimljivo, jer to je čovjek uz kojeg ne mogu spavati, stalno tražio nešto njega da ti kaže. Stvar je u tome što on predstavlja to nadahnuto znanje i spaja sve abrahamske religije, kao i hinduizam, budizam, čak govori o na primjer, Zoroastrizmu, objašnjava kako su nastale religije, objašnjava da je zapravo osnivač ovih religija prvobitno bio poslanik, ali što je narod učinio nakon ovog poslanika jeste iskrivili su religiju Božju. I on nam daje dokaze kroz tekstove koji su dostupni. I sad neko će reći, ovo nije vjerodostojno, odbacujemo. Međutim, tu postoji jedan kriterijum, odnosno dokaz da li možemo odbaciti bilo šta. I samim tim daje jedno logično razmišljanje
da su zapravo učenjaci ti, dakle učenjaci koji nisu određeni od Boga, oni nam određuju da li možemo nešto odbaciti ili ne, da li je ovo gnostičko, ezoterično ili ovo heretično znanje, pa hajmo da odbacimo. I to je poziv, na primjer, crkve ili ti džamije ili ti jedne institucije koja nema veze sa Bogom i ne uzima znanje nadahnuto od Boga, ali istinu, kao što je Isus, mir neka je s njim, rekao, da ljudi odbacuju ono što je, odbacuju istinu jer je gorka. I većina ne prihvata, i većina prihvata laž zato što je slatka. I samim tim nalazimo i u Kur'anu. Allah subhanahu wa ta'ala govori Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi da je većina uvek u stramputici. Da ne trebamo slediti većinu. Da je istina sa manjinom. A kad pogledamo, na primjer, kroz istoriju ove gnostike, ljude, na primjer, u hrišćanstvu koji, na primjer, nisu verovali da je Isa alejhi selam Bog svevišnji. Oni su podučavali da je on poslanik. I to su, na primjer, među ranijim hrišćanima, ovi ljudi bi bili ubijeni, bili bi protjerani, njihove knjige bi bile spaljene i tako dalje. Međutim, Abu Sadik alejhi selam u Goal of the Wise, knjiga koja je izuzetno otvorila mnogim, hiljada i hiljade ljudi se priključuju danas i daju prisegu na vernost Abu Sadiku zbog ove knjige koje je izdao javno. To je toliko jasno, toliko je s dokazima izneto, da ne možeš to vidjeti od nekog drugog učenjaka ili ti klerika ili ti sveštenika. Kakvi? Nemaju oni to. Ja zovem naše ljepilo. Stvar je što ovi ljudi su zaista, oni se vode svojim nahođenjima, znaš, svojim strastima. Oni odlučuju, na primjer, evo danas 1400 godina nakon Muhammeda, nalazimo se u vremenu kada imamo četkicu za zube, a za vreme Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi koristio se onaj misvak, onaj štapić, jel? Da. Sad oni nam daju halal i haram, oni nam kazuju da li možemo da peremo zube sa četkicom. Da, i kojom ćemo nogom prvo ući u WC. Ja, i tako neke stvari koje su, razumeš, ljude su zaveli totalno, odveli su ih na totalno drugu stramputicu. Religija je čovjek. Abu Sadik alejhi selam je objasnio, Islam znači pokoravanje. Pokoravanje kome? Musliman znači predati se. Onaj koji se predaje. Predaješ se Bogu. U Koranu se navodi pokoravajte se poslaniku, pokoravajte se Allahu, pokoravajte se poslaniku i ulul emri minkum, oni koji su određeni nad vama. Ali taj određeni, on je određeni od Boga. Ne može to biti neko koga je izabrao narod. Da, neki biskup ili nešto tako, ili ne znam, ovi američki, recimo, predsjednici demokratije i ostalo. Evanđelisti, ko zna, sam sebe, Svaki sistem vladavine, dajđa moj, ti si stariji od mene i doživio si i Tita i Mita. I ti znaš sam šta je ovo prouzrokovalo. Kakve ratove i gadosti si morao da prođeš kroz svoj život zbog ovih ljudi. Zbog ovih napaćenika i tirana koji su zbog njihovih grešaka i odluka dan danas, dakle generacija naša, mlađa, koja nije to doživjela, i sljedeća generacija mora da se naplati. Mora da isplati dugove i mora da radi za platu od nekih 500 eura i za preživljavanje. Pa to, jer se karma se nažalost rasporedi na više generacije. Neću nikad, ne mogu to zaboraviti, mislim, oprostio jesam, stvarno jesam.
ali zaboraviti koliko sam prijatelja, rodbine izgubio zbog tako tih idiota i rata i gluposti, Bože sačuvaj. I onda svako jutro se budiš i slušaš samo takve negativnosti, još uvijek svuda po svijetu. I to upravo ovo što ovih dana slušamo o tim arkonima koji se pune negativnom energijom i ljudi daju, sipaju u nju. Oni se hrane s tim. To treba da prestane više. Sad Abu Sadik je odlično to objasnio i napisao, stvarno tom je knjigom, što sam ti rekao, napravio je, znači zalijepio nas se sviju, prvo za stolicu i za neko znanje, onda jedne za druge opet. Evo vidi kako se mi lijepo družimo, pozdravljamo i volimo, a dvije smo različite, 3 različite republike. Ja sam Bosanac, ali na svih smo, brate, u ovom zavetu s kojim je došao Abu Sadik alejselam, jedna od najvećih stvari koje ja pronalazim za sebe da sam u miru jeste što nema nacionalizma, nema rase, nema boja kože ili ti da li si ovaj ili ti onaj, nego nema suđenja. Duhovna porodica. Ti znaš da sam ja antifašist. Savez sa dušom. Sad sam istetoviran s tim. I onda to je jedan od razloga što sam došao da živim na Brač. Jer je Brač antifašističko mjesto od svih tih hrvatskih dijelova, jer su ovdje fašisti ubijali i klali i palili, kako god bi partizani nešto napravili po gradovima, ovi došli u misije i narod normalno, napačeni narod koji nije pobjegao na vrh brda, zapali mu ili ga pobili normalno. Idiotizam, i toga nema. I toga ne bi trebalo biti, pošto vanština, mislim, upoznao sam ljude i znam kako je to po meni, po mojim stvarima. Sutra dan da izgubiš ruku, ti ćeš opet biti ti, jer ti si duša, nisi 2 ruke i 2 noge. Da izgubiš noge, mislim, ne daj Bože, ali opet to ne znači da ti nisi čovjek i da nemaš šta da pridodaš ovom svijetu ili to. Pa ti vidiš, ne znam jeste čitali knjigu Moje lijevo stopalo. Jok. Priča je iz 60 nekih godina. Majka je rodila dijete bilo u nekim problemima, otac čim je skonto odmah otišao, pobjegao i ona je ostala uz njega, međutim primijetila da mali lijevim stopalom tapka, da može da lijevim stopalom jedino miči. I malo pomalo naučila ga je da crta i da piše. I on je u stvari, iako je bio u tijelu sav nikakav, nevjerovatno uspio da napiše knjigu koja je predobra u svom životu i obezbijedio budućnost za sebe i za svoju majku u Manhattanu, u New Yorku. I ovo čak možda su 40. godine, ja zaboravio sam stvarno, pročitao sam prije 30 godina. On je lijevo, znači zove se Moje lijevo stopalo. On je lijevim stopalom napisao knjigu o sebi, svojoj majci, ljubavi i kako su došli do toga. Postali su milioneri, kupili su odličan stan, poslugu i sve ostalo i živjeli sretno do kraja života. Sad, nebitno. Ali da ti kažem, eto vidiš, znači, Bog ima neki plan, znači, sa svim od nas. I šta, je li taj čovjek nešto manji od mene? Ili ja mogu da kažem da sam ja veći ili bolji samo zato što ja mogu s 2 noge hodati ili s rukama ili ne znam, ja igrat košarke. Mislim, to su gluposti, to smo našli i u spisima isto kad Allah pita, ajde kao nađi mi neko od koga si bolji, pa kad kaže da si samo spomenuo psa kojeg si vidio bi kako bi te izbrisao. Musa alejselam kada je... Da. Za Musa nisam siguran, pa nisam ti je reći. Da.
Da, ne volim špekulirati, znaš mene. Ne volim kad nešto ne znam tačno, ne volim da ne bi bilo onda slago si, jel? Ne, nikad ne daj Bože, brate. To postoji, to je i Abasadih a.s. naveo, da ne možemo suditi po toj priči što je Musa a.s. imao, on je smatrao za sebe da je on najbolji, najpametniji i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala mu je rekao da mu dovede najprostije ili ti najomraženije biće koje postoji na zemlji. I Musa a.s. je tražio te pogleda onog psa i kaže, ovog sigurno nikog ne voli, znaš, sav je šuntav, pa pomisli da dovede tog psa pred Boga, te padne mu na pamet i kaže, ma ne bre, pustit ću ga, zašto bi njega bilo ko mrzo, znaš, kaže, i dođe pred Boga prazan, bez ikoga i kaže, Bože, nisam pronašao nikoga ko je najomraženiji. I onda mu je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da si doveo tog psa, zbrisao bih te sa liste poslanika. Liste poslanika, da. Yeah. A to već imamo, jel, u istoriji da je izbrisano, da je izbrisano par njih, sad ima i više zato što ih mi ne znamo, nažalost, sve. To je upravo zato što je dolazilo do tih velikih ratova, osvajanja i paljenja, ala biblioteka u Aleksandriji, ala biblioteka. Evo, rat u Iraku koji je bio, nije bio oko slobode i Sadama, nego da se popljačka tamo, da se maknu stvari, da se ne vidi ono što se ima u bogatstvu iz babilonske kulture i te stvari. U to sam jako uvjeren da to nema veze s mozgom. Isto je bilo s Afganistanom. Mislim, ne bi nakon ostavili ljude i ostavili oružje, znači ostali talibane da vladaju s ljudima. Mislim, šta, koga viša, mislim, užas. I onda, eto, to rađa taj rasizam, nacionalizam, fašizam, te izme koji su jako, jako loši, koje treba izbjegavati svaki dan u svakom pogledu. Ne znam, evo, pogledajmo samo jela, da se nismo družili i miješali, danas ne bi imao, ne znam, možda ananas, jel, bananu, ne bi znao za to jelo jer je dolazi iz neke druge zemlje. Znači da se ljudi prije družili. Stvarno ne znam. Baš to, dobro što si rekao. Dobro što si rekao. Ne bi znali da ima ananas u Afriku. Da postoji uopšte, da se može jesti. Ili da kokos neki postoji ili tako nešto. A kamo kakav još životinja. Što tu nas još čeka da otkrijemo. Nismo završili za treću stvar. Treća stvar. Da je najbitnija. Nije najbitnija, ali sve su tri najbitnije. Jedna od najbitnije, ali najbitnija je prva. Za mene je prva najbitnija stvar. Svakako. I meni isto to. Da, ja volim znanje, ali eto, ta prva je... Oni se ne odvajaju kad pogledaš uopšte. Te tri stvari su jednog čoveka. Ne odvajaju se, sigurno se ne odvajaju. Te tri stvari su čoveka, ali baš testament je... Da, jer znanje može imati svako. Da. I Iblis zna, Iblis lanetullah, ali on zna, on je odličan. On je odličan, petica. On je jedan od najpametnijih stvari. Pa ja, imao je visok rang, ali je pao. Pa da, to sam i mislio reći, ne, sad sam skontao što sam rekao. Ne, mislim, pametan lik, nije glupson. Pazi ti koji je njegov dogovor s Bogom, u starom zajetu, kako s Bogom priča, kako važi i šta ja znam te stvari.
Jesi vidio Ne, zadnji ne, video ne. Taba Sadika, alaih salam, kada je rekao... Izvini, na koji misliš? Gledao sam, danas sam gledao dva, pa ne znam na koji Kada je misliš. rekao ako Iblis, lanetullahi alejh, se pokori Ademu alaih salam i pokori se Kaimu, Aba Sadiku alaih salam, Mehdiju, u sljedeću inkarnaciju će biti poput Ehlul Bejt. A, pa da. Bio bi jedan sukcesor od... Jedan su seksora Da, od pa. Ehlul Bejt. jedan, Misliš, Imam. bio bi vraćao, naslednika, ja. Imam. vratio bi se na put kojim je krenuo bio u stvari. Na put koji je Allahov put. Sirat Pa to, al-Mustaqim. na put na kojem je bio dok se nije obrazio, jel? Jer je on Da. stvaralac svijeta kad skontaš, ako pričamo isto. Vidiš, Kako subhanallah, se on- kako je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv da može Iblisu da oprosti, samo Iblis, lanetullahi alejh, da traži oprost. I svima ljudima na svijetu koji tražu iskreno oprost preko Aba Sadika alaih salam, to znači mora svi da se pokoru Ademu, našem vremenu, da ga slušaju, da mu daju prisegu, da kažu da je imam našeg vremena i da tražu od Allah subhanahu wa ta'ala oprost i Allah subhanahu wa ta'ala oprašća. Zar ne piše u Kuranu isto da anđeo koji zapisuje sve tvoje dobre i loše stvari, da ne upiše niti jedno tvoje loše djelo do zadnjeg momenta tvog daha, ne bi li se možda vratio na pravi put. Da. Znači da ti pusti. Znači, Hitler do kraja je Hitler ostao zato što je ispalio sve metak u čelu, jel, tipa. Ali, Pa evo Hitler, on je imao i nekako znanje i on je imao znanje. i moj, svakako, znači imao je Evo, na primjer, Stalin ovo što znanje, pričamo. i Hitler, i oni svi su imali znanje. Znači, znanje je jedna stvar koja nije toliko, ajmo reći, ja volim kvizove i te stvari i stvarno ih rješavam dobro i kviskoteke i te, ali to je nešto što čovjek stekne edukacijom i životom. Ali ovako neke stvari koje su duhovne, zato trebaš biti posebna duša, zato treba Bog dotaknuti. Da imaš proviđenje, što se kaže, jel, da providiš stvari i da saznaš tačno kako jest. Pa se samo zadrži, ne znam koliko ste bili u mogućnosti držati nastavu nekome, sat vremena pričat ljudima i da oni šute da slušaju. Koliko je to teško. A evo gledaš, vidiš Abu Sadika drži ispred sebe stotine ljudi uživo i nas hiljade na internetu, pa muha se ne čuje. Da. Ja i žena po kući kad je ona, pošto ona još nije primila to, ali ja kad sam u tom, ona se zatvori u sobu i da mi ne smeta, kao pusti me na miru da ja odradim svoje i znaš, da mi ne pokvari neki film, da ne bi morao premotavati i opet slušati. A onda mi se opet svidi nešto, pa onda počnem po 10-15 puta, jer to je ono što smo pričali nedavno, Admire. God of Lies je knjiga koja se čita za sva vremena, ne samo jedno. To ne možeš da kažeš, pročitao sam ja, pa nije to Alan Ford, nije to Zagor, nije to, ne razumiješ. Roman neki. Da, X-Men, nije to, ne znam, Puškin, nije to, bez veze glupa, nego nešto na što se non stop vraćaš. Ja imam jednu odličnu stvar koju radim svako jutro kao meditaciju. Otvorim Kuran, bez veze naslijepo, pročitam suru, otvorim Go Device, pročitam suru i priče o najljepšem, znači ovo Hare Krishna filozofija, i pročitam. I onda vidim koliko se tu slaže i koliko me Bog navodi na neku određenu stranu. Ne mogu vam opisati kako bre. U 90% slučajeva izgleda kao da sam uvijek isto tražio, znači tačno te pošalje na ono što ti treba. A neki kažu slučajnosti, a mi znamo da slučajnosti nema.
slučajnosti, samo druga riječ za neviđenu magiju koju Bog ima, svjetlost i ljubav koju nam daje. Treća stvar, ljudi. To je ta stvar, brate, baš što si rekao sad, znanje, knjiga i imaće još knjiga koje već piše Abasadik Abdullah Hašim alejhi salatu wasalam. I to je to znanje, kao što je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao sa Kur'anom. Sa Kur'anom koji je ljude privlačio i kako ljude privlači danas Google device, ne samo muslimane, ne samo džahile koji su verovali u kipove, nego cijelo čovečanstvo, vernike, nevernike, ljude koji imaju malo klikir i malo duha, to svetlo u njih. Kogod se dotakne knjige, čovječe, kogod se dotakne knjige otvorenom dušom i razuma, nešto će izvući iz nje sigurno, možda neće odmah iz prve koji mi diču ruku. Ja mislim da je Ali baš govorio da nije došao ni do sredine knjige, da je već znao i podigao ruku i dao zavjet. Otprilike se i meni isto desilo. Nisam ni došao do kraja, već sam znao ovo je to. I mene. Ja nisam došao do kraja isto. Nisam na pola, ali bilo je do pred kraj. To si ti rekao, izvini, znam da je jedan od vas, jer smo bili nas trojica, četvorica, pa često... Ali ne znam, ali možda, ali isto brat, isto, ali... Tu sam. Što se tiče, ja sam dao bejat pre nego što je knjiga istupila. Te godine u februaru, a knjiga je istupila u decembru. Hvala. Ranije smo imali, na primjer, onaj Paltak, to je bilo prisutno, to je bio kao nešto tipa Skype i onda odemo i slušamo, bili su braća aktivni, bio je Arno, bili su iz Francuske Remi, bilo je dosta ansara koji su, da kažem, bili aktivni u to vrijeme, nije bilo na primjer TikToka tako, ali od 2022. tamo druga polovina, tad je počelo da bude mnogo više dostupno i bum. Ja. Bum se desio, da, tad je krenulo omački sa svih strana, i pored toga bilo je i na YouTube emisije sa Tiffany, eto bio je i Jan jedno, pa sam ga prepoznao. Poslije toga, normalno, kad sam ga upoznao, naš dobri Jan, danas mi pušta neku rap muziku iz Slovenije. Dobre. Ja on voli rap. Pita što se dobro jede danas, ja rekao, postim, brate. I onda poslije piše rečenicu, ja sam imao nešto pa mi teško palo na stomak, rekao, mogu si ti postiti onda. Jedva čekamo da dođete, braći. Jedva čekamo da dođete. Joj, nemaš pojma. Baš smo pričali smo baš prvi dan o tome. Kažem ja, brać, jedva čekam da dođe, brać. Jedva čekam ja da dođe. Ovo sad? Ne, Jan. Jan. A Sadik sigurno on jedva čeka da dođete, brać. On čeka samo to. Šallah. Kako nemaš pojma koliko to nama znači, nisam te dugo čuo ni vidio, Fatima i beba sve u redu tu kod vas, recimo. Sve okej. Za sad je sve u redu, imamo sljedeće nedelje neke termine, neke kod doktore, sad ova medicina napreduje i onda imaju neke pametnije one skenere, kako se već kaže. Da. Pa će gledati kako napreduje mozak i organi, da li je sve u redu. Inače, prethodni put kad smo bili pred 2 nedelje, rekli su da je okej. Odlično, a reci mi za familiju njenu, šta se dešava? Oni su isto dobri. Braćo, mora da vas stavim. Pa razgovarate o tome.
malo u privatnost. Mora da vas ostavim, braćo. Čujemo se, sve najbolje. Ljubim vas. Ajde, Ljubimo aj ti te, spava. brate. Nestala struje. Zafrkava se. Moram ići. Sve najbolje, braćo. Salam alaikum. Salam alaikum, salam. Sve najbolje. Alaikum salam.